moun ki janouye. Nou pa mwen se Jasline Desjardins. Nou pa mse Tanya Desjardins. Nou retourne ankor avèk yon lot video. Lan video sa, nou pral pale ou ki jan ke ou kapab dekouvri le ou gen yon zami ou bi yon fami ou bi yon moun ki nan entourage ou le moun sa son prazan pou ou, yon toksik. Yeah, basé sou sa nou experience. E pi ki sa nou wè tou, ke se pa bagay nou just a pale mette la, sa nou pa kone. Se bagay nou tou le de fe experience. Se nou just pal pataje yon ti bagay. Premier sa map di se te kou la le moun nan toujou ap ese intimide ou pou li te ka rive nan salve rive ki ka beneficye li mem san ke li pa beneficye ou men. Ta kou par exemple, ta kou le moun nan toujou di sa, ok, so sou fe sa la bon pou, tandis ke fwe moun nan toujou ap metou nan cheme pou kapab montre, ok, se de la pede ou. E pi te kou la moun nan bo presyon, te kou la fò kompren, se sa ka bon pou ou, e pi sou pa fel li pa ou pa pou rive moun kote avèk li titou, non? E pi moun nan la fe li, se paske te kou li ap montre, ok, so mwen vle ede ou. Mwen vle ou fè un bon bagay, tandis ke vwe moun nan di pa fè la vek tout kè li. Se paske li gen yon rezon de sa la fè. Se paske kon bagay la chache ki fè la fè li. So, koul fin jwen sal bezon epi li just ok, deuxième bagay, moun sa yo toujou ap itilize point faible. Takou sou zami avek yo, bien moun sa se fami yo, nepot moun nan, li toujou ap itilize yo. Ke par exemple, ap ton sa ke ok, so ou pa zami manko, sou zamim, pou ki so pa ka fe tel bagay. Takou yo mette amitye nou genyan, devan epi ou mem, ki desespere amityan, ki pa ka rete san, ou pa zami avek moun nan. Takou moun nan mette nan tet li. Takou, gede moun nan zami avek li, ke moun nan mette nan tet li, ke ou bezwen li. So, le moun nan mette nan tet ou, ke ou bezwen li, ou san tou pa kapab viv, san moun sa, son pa zami avek li. So, le moun nan zo, so ou pa reme mante ke zami, sou te reme ou ta fe. Moun nan itilize pou fè, ou epi moun nan fè. Moun sa yo se rete loin. Troisième bagay lan se koko, moun nan pa jam pran non pou yon repons. Se toujou oui. My way or no way. I mean their way or no way. Moun sa yo ta kou ke fason pa yo ou bien anye di tou. Ok, moun sa yo ta kou ke si wap fè un bagay ou bien nepot sa wap fè, même si se ou pense ke se an fè a bon. So si yo pa reme li, si sa yo di fè, se pa sa li ye, so ou pa kapab fè li. Like, experience pa wavek moun kon sa, se ke, like, ou toujou ap ese ede yo, epi ou we yon vizyon, sa bon, si m fè le kon sa, epi ap di non, epi el lo di, ou ka kite m ese sa, epi wap we si li bon ou pa. Epi yo toujou fache moun sa yo, le yo fè un bagay, takou ke le yo vle di yo ke men ki sa pou fè, le yo vle kontrole la vi ou. Si ou men ou ta paret, takou ou ta di, ok, mou pas se m fè sa. Moun sa li pi fache. Li pi fache pase, ok, li moutre, ok, takou, se li men ki met la vi ou, takou, li pre pou mba bezwen di moun la, li pre pou. Ok, katriyem bagay. Moun sa yo toujou mette tet yo nan posisyon takou yo se yon viktim. Serye. Rete loue moun sa yo. Moun sa yo se poazon. Moun sa takou moun nage dwa fin fe zin la. Moun nan fin fe zin, oui. Epi li vini, li mette nan tet li takou, oh my god, se moun eme mbagay. Li mette nan tet li takou tout moun rail, ke tout moun pa vle wel. Epi takou bon zami wap ese di, oh oui. Epi takou e parol nan bouch ou la pran. Ya moun sa yo, ke
Se rete loin moun sa, ou me fè eksperyans avè tout kalite moun sa yo mwen mèm. Moun sa yo se rete loin yo, moun sa yo se toksik. E pi moun ki toksik la yo pa jam wè tèt yo toksik. Yo toujou wè lot moun se toksik. E pi yo mèm se en lè yo e pi yo desen wate. Moun sa yo se rete loin yo. Ya vreman an la vo komplike. I 5e bagay, ti moun pabliye ke gen pire bagay but nou just itilize 6. Ya. 5 ou bien 6. Ya. Si nou get a Sa nou wè ki plis vreman. Ya, sa nou konkou like vreman. Fè eksperyans sa avèk yo. Sa nou fè eksperyans sa avèk yo. Ya. Ok, so, numéro 5 se konkou like, yo toujou ap bo kompliment. Oh, yo bon ap bo kompliment, men kompliment toujou gen yon bay negatif la dan. Tenkou like, konkou mwen men, konkou like, moun nan ka di, oh, ou bel mwen men son mette a, men ou tro go, li pa fo bien. Ou ta kou manje nan bol moun. Ya, ou bien tou, moun nan gen do ata kou li bo kompliment, li pa di yon bay ki negatif la dan, men li pa di la vek tout kel. Ta kou ekspresyon, nan figi li, ou kapab bwe moun sa se yon egride ou. Fò nou konen, tout moun kapab egride yon moun, ou pa beswen riche, ou pa beswen gelaj, ou pa beswen ap fe bel bagay. So moun nege do ap manjon penchech nan la gala, ou moun wel li egride li. Just paske yon kape bola ri. Mwen se natyo ime sa. Ya. So ou pa beswen riche, ou pa beswen fon bon bagay, ou ge do ap piyo tout blanche la. Ou moun so, ok, je piyo fe blanche. E pi moun just fache paske piyo pi blanche ke pal. Oh, Lord. Yeah. Okay. Denye, sa nou ap di de lis lan, se moun ki reme avwe sekre. Sekre yo, lo pa zanmi avek yo, bien le ou mouman ou pase avek yo pa bon, epi yo kwe al lot zanmi sa, epi yo gen te di so te di. Ya, moun sa yo se rete lon yo. Takou tou gede moun ke ou pale avek li, takou ma pale avek Tanya la, epi mdi Tanya, ok, te bala fete jan, ke li kompren nan ki sens mwen di lan. Men li mem li pase pa de, pou l'fe la pati mache, pou l'fe moun rayou, epi li mache avek paol lan, moun ki pa konen men pren paol la te ki ten rive la, paol la rive. Bagay sa, se vreman, vreman toksik. Mpense sa, se yon numero 1 nan toksik. Si ou kontini a pon paol ou fe li bagay. Le fini anko moun nan takou tou, si moun nan gedwa rayou, li we li tro piti. Sel li menm tro piti pou rayou. Li pren lot ki makrel li yo. Nan moun la ve pou se social media. So kounya la bagay sa vin people pren tout lot ti makrel li yo pou fe yo rayou tou men. Bagay sa yo nou pa natre nan 2020. Fò nou kite bagay sa yo. Medam yo pi mal. Mse yon fi of course tout moun gen defo avek kalite. Men Mpense, si yon moun poko fe eksperyans avek sa tou, mpense, sa nou diyan ou ka prete atensyon. Ya, lefni tou ke si ou gen el tou, bot ou pa realize sa. E pi, mpense apre video sa ke sou tan de san diyan, yo kapab fe diferans lan pou eske moun sa son bon zanmi liye, eske fami sa son bon zanmi. Fami nou bon fami. E pi, tankou tou, si nou vle konen plus tou, ou bien un bagay ki kankou nou ta vle konen, experience nou fe menm, nan? Mpense ou ka, kite komante, e pi nou ka... Ya, e pi ou kapab di nou tou, ki sa nou pense de video sa, si nou remen. Ya, eske nou met kontinye fe ti video kon sa ou bien? Non, li pa bon. Alan ba. Ok, so konsey mwen pote pou nou ke un moun ki pa ka fe zanmi se rete san zanmi. Ou ge dwa pala avek moun metnan te tou moun nan pa zanmi ou nan moun nan viv lan. Takou si nan pren exemple de
de blonde ti avec Florence. De mesdames sa ou te bons amis. Mbap ti tellement bons amis, moun ki ta fait business. Koun a gade ki jan yo ye. Sur Facebook lan. Se yon ap manje lot, yon ap foye pren. Ba sa yo pa bon, ok, so... Ok, ou ge dwa met nan tèt ou moun nan zami ou epi moun nan tèt pa, di pa jam zami ou. So, sou konen ke ou toujou gen problem avek zami, rete nan limit ou ba moun nan limit li. Ke ou ge dwa moun nan ou sali el, ou pala avek li. Epi le wap pale tout kon sa wap di avek moun nan. Moun sa yo toujou wap pran pol nan bouchou. Pou la di ok men sorti. Epi el azyan e. Epi tou like... Mwen se kou komanse rentre nan ou laj tou. Halleluja. Halleluja. Gen yon pil nan nou tou. Depi nou rentre nan ou laj, nou komanse ap realize. Gen ou laj ou rive, ou pa kanan pou rivide, men gen ou laj ou rive, fokon moun ki reme ou gen ou laj ou rive, moun nan ton bagay. Se kite l pase. Epi gen ou laj tou, ou fe zami ki ka edo. You know, like, ou fe zami relasyon. Le yo di edo la, e pata kou ap bo la ajan, bo manje, bo rad. Edo kon nan yon vreman posisyon. Takou takou moral ou ba, moun ki kapab edo remonte moral ou. Mbay konsa ke. Fwa nou vreman fe atensyon ke avek zami, avek moun ki alantou nou. So, ou ge dwa te un bon moun epi, paske un moun ki alantou, fe un bagay ki pa bon epi ke... Epi ke ou fin chanje, epi ou fin toksik tou. Ke, fon konen ke moun ki toksik lan, li pa jem mwen toksik. Moun se ou toujou we lot moun ge problem. Takou yo zami avek etel, oh my god, etel pa bon, me zami, problem na yon nan ou liye chéri. Ranje tet pa anvan. Bi ok, so, ke, se, mpase ke... se tou pou video sa. So, si nou gen lot bagay, nou ka just... E pi tou, pou moun ki ap gade ki pa kwa abone ou kapap fe sa. E pi, like, si ou moun ta vle ajoute tou, you know, like, an ba video ou, ke ou fe yon eksperyans, ou kapab vin ekri, vin, ne pa defwa li, konsyans ou, vin vide vantou an ba video. An bi ok, so, nou apre we ankon nan l'od video, ok, bye bye.